Tak, bizden fonumuz, mol fon öz aq түсті ele болады. Sırtı durup dursun. Bizge mol nememiz bolsa biraz bunday түсті bolsun. Birok bunun biraz koyurağı bolsun deyilgi. Al üçün mol түске kelebіз. Andan keyin biz bu yerden koyurak түсті tandayız. Misal üçün manda kılaylı. Okey. Emi bulacakka bolsa bizim logotipimizde alıp geliriz. Center deyilse muğa qarata bolsa top dep koyuyoruz. Ondan keyin bu koyu түсті bolğanda aq түсті қолдансақ болады logotipte. Даже biraz da ылдый düşürüyoruz. Birazdan keyin üydön degen жазуunda qo'shib qo'ydik. Olacakka QR kod keledi. Бұл үшін немеде интернетте аябай көп немелер бар, сервистер бар. QR код жасай турган мынакей QR код generator.com. Мен мұны қандай қылып таптым? Мол жаққа келеді. QR код generator деп издедім. Birinci çıqqan deli açtım. Antkeni бар bir-birine okşaş ele. Бұл жаққа biz mol kanalımızdan ссылкасын алабыз. Koyuyoruz ya. Ve onunuzda monday bolup kod çıkıp atады. Так, жоқ, мына жерде URL деген таңдашыбыз керек. URL-ге коебыз аны. Андан кийин мына жерде shorten URL деп атат. Андан кийин shorten URL дегенди кое турган болсок, анда мол дагы кичинерээк болот. Вот shorten URL. Мол линк келсе дагы биздин немебизге кетет. Вот. Биз эми муну скачать этишибиз керек. Save. PNG деп атат. Бул растровый сүрөт. CVG менен EPS дегендер болсо, vektorдук сүрөттөр. Biz EPS'ni tandaylı. EPS menен işlegeninde үйрөнөйлүк. Уже үйрөнүп атабыз. CVG деген болсо biraz дагы башкача интернетте немеде да колдонуу мүмкүн болот. Алардын бизге азырынча кереги жок. EPS'ni алдык, save дедик. Вот компьютерибизге сакталды. Показать в папке. Бул QR кодду алдык. Рабочий столубузга таштадык. Же болбосо ушул жактан деле алып туруп CorelDraw'га салсак болот эле. Мынакей мындай кылып. Кривый окей дедик. Так. QR koddu сөзсүз түрдө ак фондун үстүндө кара түстө кылганга мажбур эмеспиз. Негизинен кодду окуй берет неме аппарат. Мен билишимче окуй берет. Азыр сынапта көрөбүз го. Менимче муну биз өзүбүздүн түскө келтирелик. Кандай кылабыз? Мына фонду ак түстө болгон фонду муну бир разгруппировать этелик. Группа да азыр EPS файл болгондо. Эми мынакей могул бизде бир файл калгандары неме болуп турат э. Биз муну ичиндегилерди тандадык. Группировать этебиз бул немени. Кара түстө болуп турат э. RGB карасы экен даже. Биз смиктин ак түсүнө өткөрөбүз. Бул сыртындагы болсо квадратикти. Эмне кылабыз? Биздин могул фондун түсү менен бирдей кылып коебуз. Просто буга сыртына бир жакшыраак көрүнүш үчүн мындай неме кылып коелук. Көрүңөр, бундай да колдонуп тур. Рамка берип койдук. Мында белгилейбиз. Бул жерге боттум, асты ушундай болсун. Андан кийин муну болсо бу менен центр деп коебуз. Андан кийин келгиле мунун үстүнө дагы унут электи үйдөн деген жазуунда жазып коелук. Так, текст чакырабыз. F8 менен деле чакырсак болот эле. Андан кийин бул жакка үйдөн деген сөз жазабыз. Bir шрифт тандасак жакшы болот. Мисалы үчүн так, ушундай болсун. Бирок болт болбосун, өтө болт koyu болуп кетти. Açıkrak olsun. Menimce nemeden condensed degenimiz olsa жақсы болот эле.
Emin bolsa buların büt bardığın tekst men işlegende ulantataız hazır. Buların büt bardığın çoğun tamgalar men yazılışan kalırsak kanday kılabız? Word'da misal üçün dayar bir knopka var. Bunda teksti belgileyiz. Qaysı teksti demek kılgıs kelse, üstüne işlegis kelse. Register degen kelip turup, verhni register degen tandasak, monday bolup büt bardığı çoğun bolup kalat. Misal üçün biz bu yerde başka nerseleri de sınap görsek bolot. Misal üçün начальный прописный desek, birinci sırada çoğun tamga. Andan keyin изменить register desek, neki monday bolup kalat yine. Verhni register deylik. Çoğun tamgalarda bolsun. Andan keyin bunu alıp gelip olacak koyabız, kiçireytebiz. Top deylik. Bu olsa center deylik. Tak. Albatta bunu keyinchirek biz de oylanyp körsek bolot, kanday kılıp koysak yaxşı bolot dep nemelerdiçi. Даже daha kiçiretsek de bolot okşayt. Misal üçün 8 koyup. Tak. Bul jakka bolsa endi kalgan nerseler jasay beresiz. Sol tarafı büttü dep esepteylik. Andan keyin bul tarafka kanday eken dizaynda monday 4 burçluk, даже burçları oval, andan keyin asты bolsun onday toğoluk kemetilgen figuralar koldanıptır. Biz аны jasay alabız. Keçeki öğrengen sabakta, keçeki öğrengenlerimiz menen. Andan keyin bu jakka tekstler araga bolsun onday sızıklar koyuptur. Ошол nemeni moğol üstü sızıklar koyuptur. Makul alарды da koyubuz. Birinci bolup tigi ikonkalar jasagandy görölge. İkonkalar demes jana tört burçluklar. Аны приблизительно monday kılıp jasaganda эми düşünse bolot. Jönökөй эле jasalgan al. Neki monday razmerde bolsa kerek, daha kiçinerek. Andan keyin buga firminli stildegi tüstü beriptir. Andan keyin nemen jogotoyluk, ne? Burçun biraz açıptır. Monday kılıp. Andan keyin aslından bolsa uşunday nemede ovalni bir kemtik kılıp koyuptur. Аны bolsa biz monday kılabız da elips menen geldik. Moğol pat centru deyiz, center menen. Andan keyin neki bir ösünü alıp durup öyle biraz ıldıyraq kılıp. Bunu tanıdık. Bul bile. Neki. Janağı figuranı aldık. Neki o jerdeki figuran. Bunun üstüne bolsa ikonkalar alıp geliriz. Kanday ikonkalar alıp gelişimiz gerek. Koldanuucu telefon, biz bu jerge WhatsApp koldanıylık. Andan keyin bu jerge website eken website kompüteri koyuptur, website jana elektronik pochtany koyuptur. Makul. Andan keyin location. Bunday ikonkalarda internetten izlep tapsak bolot. İnternetten de vektorny variantını tabaylı biz. Vektorny variantında da besplatny alsa bola turgan, koldanuucu besplatny alsa bola turgan saytımız mı? Free Vector Icon sayti var. flaticon.com degen saytda bolsa, ar kanday variantdagı ikonkalardı tapsa bolot. Даже mineki hazır koronavirus menen boyunca dagı ikonkalar çıkkan okşayt, oşolарды da koyup koyuşuptur. Bu jakka biz jazaylı. Misal üçün bizge user degen ikon kerek. To'g'rimi? Bu jerdagi ikonkalarning keybirleri platny. Misal üçün monday nime bolgondur? Koronanın süreti bolgondur. Korona dedik dagı. Nime bolup kalat? Platny bolup kalat. То есть bular nemeler? Biz filtrden kelip turup premium demes, free degen tandap koysak, besplatnylar çıkıp kalat hazır. Andan keyin bizge bir tüstü ele kerek bolat. Nememiz? Misal üçün bu okşoğun köp tüstüler emes, bir tüstü ele bolsun. Antikeni bu jerde körütesi var, bir ele tüstüge nemeler koldanılgan. Oşun üçün bu jakka keldik. Black fillet degen tandaylı. Жалгыз bir tüstü bolsun, neki kara tüstü.
Andan keyin qarab göreylik. Bizge ыңгайлуу neme barmı? Mineki onu koldansak bolat. Bunu alabız ya. Bunun özünü ile sketch kılıp alуу üçün bu barakta açışımız gerek. Mineki жаңы вкладкада açtık. Andan keyin o yerden CVG formatında köçürüp alsak bolat ekan. SVG formatı, SVG formatını köçürüp alsak bolat ekan. Tak, EPS yok bu. EPS olsa da yaxşı bolupdu da maqul. Bunu da köçürüp alganda öyreniyoruz. Neyimiz, problemimiz. Andan keyin biroq biz bunday kılbayız. Biz gruppa menen köçürüyoruz. Nimeni fayldardı. Bunu alaylı. Moljakta gördüğünüz var plus duradi. Plusga bassak bizden kolleksiyamızga qoşuladi. Bu yerda collections degan var. O'sha yerda kolleksiyaga qo'yilib o'tadi. Biz hozir büt bardig'ini bir kolleksiya qilib ko'chirib olamiz. User deganda aldık. Andan keyin kerakli bo'lganini WhatsApp ikonka turadi. Reklamalarni o'chirib solamiz. WhatsApp'tan da bunusunu alaylı. Evet, ikincisi qo'shildi hozir. Nima yerga kirdinglar? Andan keyin kompüter deyilgan. Bunu alsak bulut. Dara uşunu alaylı. Andan keyin bolsa ne var bolçu? Location. Biz location koldanmayız hozir. Bizdeki только internet dili. Kelgile bulacakta misal için YouTube koyuyoruz dağı YouTube'dagi adresimizni janağı nime menen qisqartib turib, URL shortener menen qisqartib turib oşul jerge qo'yib qo'yamiz. Qavlovchilar uchun. Tak, YouTube'dan ikonkasini bunu qo'shaylik. Bundaki 4 bo'ldi. M4'sün kolleksiyani ko'chirib ol deymiz. Bundaki bu yerda EPS formatı turadi. To'g'ri? EPS formatini ko'chirib olamiz. Free download dedik, besplatni ko'chirib olamiz. Bundaki bu yerda My Icons Collection degan ko'chirilib keldi. Hem bizim o EPS degan faylni olib kelib turib, bizden рабочий stolga qo'yaylik. Men bat işleyen hareket ko'nib qolib turman da. Shuning uchun keyingi klaviatura menen jasab qo'yaman bu ishlarni. Negizidan dag'i oңайroq jasash kerak. Tak, EPS deganda aldık bundaki 4 turadi. 4 ikonkani olib kelamiz, CorelDraw'ga tashlaymiz. Jo bo'lsa bu yoqdan import deb da olib kelsak bo'ladi. Okey. 4 keldi. Neki? Tak, biz birinchi bo'lib mol nimeden 4'ünü duplikat alışımız gerektir o. Macerda bir ötürsün. Shift'i basıp alıp bulduğu kalıp geldi. Neki? Shift bas. Onday kılıp yazsak olur. Bilesiniz. Biroq bu uçurdumu aralıklar birde bolduğu bolmadığı bile albayız da. Şunduktan bunu öçürüp salaylı jana öğrengen metodumuz menen mol dememinen ıldayacak kalıp geldiyiz. 5976 desek hazır. Neki bu 3 kopya kerege bizge. Onday kılsak jabışıp kalat. To'g'ri? Jabışkan emas. Misal üçün aralarında gidette 3 mm'den 2 mm'den orun kalsın desek hazır 6 mm eken büyüklüğü. Biz bulacakka minus 8 mm deylik. Minus 9 desek de bolat eken. Minus 9,5 deylik. 8'de kalıp kaldı. Evet, şunday qilaylik. Endi aralıklarda birday bo'ldi. Tak, bunun içine bunun en qarayli 426. Bunun demek nemesi uzunluğu 4 mm'den azroq bo'lishi kerak ekan. 3,5 proporsional kichik yetishimiz kerak. Unutmayın. Ondan keyin bu olib kelib turib
SE desek geldi. Gördüğünüz gibi biraz S'ye yakın kılay biraz bir Y alat ikemiz antikeni S'ye degenimizde demede kalıp alat iken. Даже bundan da kişilere kılsak alat iken 3 mm kılaylı. Tak. Emi kalganlarında şundaydı 3 mm kılabız. Şimdiki WhatsApp'tık hani. 3 mm dedik. Ondan keyin bu alıp geldik. S'ye. Keyin biraz bir Y kötürüp koyuyoruz. Bul dağı. 3 mm. Ondan keyin bu alıp geldik. Shift basılı işte odam. Ondan keyin bunu da en bolsa bu 3 ölsün belgili alıp durup 3 ölsün 1 de yapılıp kötürüp koyalım onda yarak. 1 2. Ondan keyin aralarga bu okşagan sızıklar keliş gerek bolça. Bu 2 mm bolsa hazır 1 mm kılsak kanday bolat. Denemiz 0,5 kılaylı. Ondan keyin bunu 90 derece vursak ve ne olacak kilit. Oy, left desek ne? Şunu da öyle. Ha çok bu yazının aslında ne ki? Böyle etkin ben de. Tak. Emi bu jasağanımız bolsa mol iki ösünün ortasına geliş gerek de bul üçün kılına turgan aybay jönökey jollar var misal üçün monday 4 burçluk jasap alıp turup bunu Y desek de bolat. Ondan keyin bundan daha bir duplikat alıp buğa Y deyimiz. Tak daha bir bundan duplikat almanın gereği yok. Geçmesin de o figuralardan da alıp gitti hazır. En bolsa bulacakka tekstlerimizi yazıyoruz. Bunu öçürüp salabız. Jardamçı katarıyla algan bolçubuz. Bulacakka tekst yazabız. Mol şrifte yazaylı. Kara tüste bolsun. Onların üstünde kara koyla. Bunları da üstleri kara emes ki. G0 degen koddaki. Aları da kara kılıp koyuşuz ki. Tak. Bu tipografiyadaki keyin problema çıgarat. Oşun üçün ki kara tüsten de koyduk. K0 degen 000 K100 degen de koyduk. Ondan keyin bulacakta şriftimiz geldik. Top dedik. Ben Monday programı işletem. Latin tamgasına bat yazganım üçün Kiril tamgasına yazılış gerek bolgan nerselerde uşul programda yazdım. Latin'de yazıveresin. Kirilçe çıgarıp koyat da. Sizler tüz ele uşul жерden özünden yazıverseňer bolat. Alişer İmamov dedik. Ondan keyin bunun aslında bolsa daha duplikatını alıp gelip durup tak 8 13 kılsak kanday bolat eken. Öte çoğun bolup ketdi okşaydı. Negizinden 8 de okulat. Jeti'ge çeyinki Jeti'den çoğun jasаш gerek de. Makul biz 8 kılaylı anda. 8 kılaylı jirne kılıp koyuyoruz bunu ajratiş üçün. Mel jakta şunday bolçu. Dizaynda dağı. Naki jirne yanınki neme bolup ketadi. Tak. 8 bolsun. Ondan keyin bunun nemesi condensed bold, condensed black.
Bul bolsa emin okutucu dep koyulu. Bu yerden özünden de eğer Orus tamgasında Kiril tamgasında bat yazgandı bilem desеңizdер nimeden жазсаңыздар болот манекей. Belgilep durup Neki men oşentip durup tamgalarda izlep kalam da okutucu. Так. Belgili register degenge как в предложениях desege bu ekliyorsun grup 1 ödet durma menin y de böyle koyar elik. Yemi bunu bu akarata left kılışımız gerek. Ocağı şu nimede liniyada turuş için. Kalganlarını ушинтип туруп улантып кетебиз. Bunu уже разгруппировать этебиз. Ctrl U плюс dedim. Буга алып келип туруп Y dedim. Бул жакка биздин WhatsApp номерибизди жазабыз. Мен WhatsApp номерин билбегендер үчүн ушул номерим, эгерде суроолор болсо ушул жакка жазсаңыздар болот. Мен жооп бергенге аракет кылам. Проблема жок. Бул жакка алып келдик. Y dedik. Бұл жерге болса bir сайт жазып коелук. Азырынча сайт ачып элекпиз. Веб дизайн сабактарында уже сайт ачып баштайбыз буюрса. Үйрөн.com дейлик. Менде caps lock басылып турбай, ошон үчүн чоң жактан аларны жазабыз. Нижний регистр. Андан кийин email жазып коелук. Үйрөн.kg. Мындай кылайлыбы? Үйрөн собачка үйрөн.com deylik. Ссылка болгондугу үчүн монтип астын сызып түсүн өзгөртүп койду. Биз муну астына сызыкты алып салабыз биринчи кезекте. Неге муну алынган жок? Түсүн өзгөрбөй атат. Жасашы менен Ctrl Z деп басып койсок, немени алып салат экен, теги линияны. Көрдүңөр. Эми үйрөн собачка үйрөн.com дедик. Муну болсо жаңа абзацка алып келебиз. Андан кийин муну бири-бирине жакыныраак жасашыбыз керек. Бул үчүн болсо, мынакей өткөндө биз муну үйрөнгөн болчубуз, Эми болсо бул тарабы менен мынакей. Так. Дагы жакындасак болот. Андан кийин могу Y дейбиз. Үйрөн.com дедик. Андан кийин бул жакка болсо дагы бир катар неме жазабыз. Ссылканы жазабыз. YouTube'дан ссылкасын. Так, ал үчүн бул жакта бардыгы 2 болгондугу үчүн бардыгы неме кетип атат, аккуратный кетип атат да. Бирок биз экөөм бир катар эле жазып атабыз. YouTube'дун ссылкасы бизде узун болчу. Ал узун ссылканы кыскартышыбыз керек. Кыскартуу үчүн биз могул жердеги сервистерден бирөөсү, мисалы short URL add деген сервисти колдоно турган болсок, могул ссылканы алып келдик, копировать. Бул жакка алып келип туруп вставить кылдык, shorten URL дедик. Мынакей кыска ссылканы алдык. Мынакей могул жерге болсо шуну жазып койсок болот. Эгер тамгалар терип чыгам дегендер болсо. Так. Менимче баары бир биз могул экөөсүн неме менен жакын кылганыбыз, түз кылганыбыз оң окшойт. Андан кийин муну алып салдык. Алып салган жокпуз негизинен, линиясын гана өчүрдүк. Так. Менимче ушундай болсо нормально эле болот го деп ойлойм.
Bir gana nerse egerde kalasak monday bir nerse jasap koysak bolat. Albatta ne olacakka daqılıp turup misal üçün de janağı hashtag dağı nemede koldanıp bu jakta dizaynda koldanıp şunday kılsak andan keyin bu sırtkı nememiz menen bunu alabız, kesip salabız Koy, ana ürünlük bolsunlar. Bundaki kesilişti aluu üçün bir nemenin kesilişin köçürüp alış üçün misal üçün bir figura menen başka bir figuranın kesilişin köçürüp alış üçün monday nerse koldansok bolat bundaki. Bu figura andan keyin bu figura ekönün arasındağı kesilgen bölüktü köçürüp alış üçün shift menen bunu eközün belgileyüz. Monday bassak bundaki eki öten kalat anan ne olacaktı bolsa şol kesilgen oblast kalat. Gördüңөр. Misal üçün aytaylik 3 obyekt kıla turgan bolsak. Misal üçün kök burçluk misal üçün 6 burç deylik. Monday kıla turgan bolsak anda 3 ölsün teң tandap eğer uşul ortadagı пересечение деген basa turgan bolsak mineki monday bir figura payda bolat. Бұл да көп жол логотип жасап атканда неме кылып атканда өтө керек болуп турган нерсе. Молжа бир аз овальный, калгандары түз болгон кызыктуу бир фигура. Ошондой эле жол менен бул 4 бурчтуктан бул решетканын ичине кирген бөлүктөрүн кесип алабыз. Андан кийин муну өчүрүп салдык. Бул немени болсо дагы бир аз неме бериш үчүн биз прозрачностьтун азайтабыз. Кийинки сабактарыбызда прозрачность боюнча дагы көрөбүз. Мен азыр могу жерде жөнөкөй эле дизайн бүтүрүш үчүн неме кылдым. Прозрачностьтун мындай түрлөрү бар. Однородная прозрачность деген тандап туруп, могу жерде мисалы үчүн 85 десек, көрүнөр көрүнбөс бир неме болуп калды. Андан кийин муну дагы группировать etsek болот. Группировать этерден мурун менин сунушум могу линияны алып салышыбыз керек. Көрүнбөс кылып коюшубуз керек. Чтобы неме болбош үчүн. Баары бир кесилет да ал визитканы типографиядагылар билишет. Кандай кесиш керек экендигин. Ошондуктан ал линиянын кереги жок. Размерин бересиңер силер 90га 50 деп. Андан кийин ошентип туруп визиткабызды жасадык. Өзүңүздөр көргөндөй эле. Бир аз узун болду, бир аз неме болду, бирок көп жаңы нерселер үйрөндүк деп ойлойм. Силерге да пайдалуу болгондур. Суроолор болсо бергиле. Колумдан келишинче жардам берүүгө аракет кылам. Бүгүнкү сабагыбызды бир аз жыйынтыктай турган болсок, бүгүн эмнелерди үйрөндүк? Дубликат алганды үйрөндүк. Могул преобразование дегенден дубликат алганды үйрөндүк. QR код жасаганда муну билсеңер деле керек, бирок билбегендер үчүн бир тажрыйба болду. Андан кийин биз ар бир документтин ичинде бир неме болот экендигин, каркас болот экендигин үйрөндүк. Каркасты кантип даярдаш керек экендигин үйрөндүк. Иконкаларды кайдан алсак болот экендигин, бесплатный иконкаларды кайдан алсак болот экендигин үйрөндүк. Анан мурунку үйрөнгөн сабактарыбызды колдондук. Анан пересечение дегенди аягында үйрөндүк дагы. Ошентип туруп бир визитканы жасадык. Пайдалуу болгондур деп үмүт кылам. Иншаллах кийинки сабактарыбызда дагы көрүшөбүз.